Nyo sabuh kehebatan di Kecamatan Samalanga. Sekarang yang jadi KUA alumni pesantren, alumni mudi yang sudah kuliah dan jadi sarjana. Nyo cita-cita almarhum abun. Almarhum abun jamun lun tanyang ba abun pakan Tengku Muhammad Amin Arbi Tanjungan. Abun perintahkan menjadi KUA selama 8 tahun. Dayah mati. Dayah Tanjungan mati sampai yang nak beli. Gara-gara Tengku gejadu bak kanto KUA kan ti uro tebit. Poh dua baru wo kadang-kadang kahek itu beli. Mati dayah. Nyo pertanyaan lun hana tahu dengar. Hana saksi kecuali malaikat. Karena dua ngabun dalam moto jablo bahan bangunan ubirin. Pergi jauh dah pun. Pergikah menang ke gedung. Katanya kalau dia ke Belinte menteng santri. Cuma lun bendahara di dayah. Peng dayah bak lun, maka ke pakat lun untuk jablo bahan bangunan. Pergikah ke. Ukenya payah tak fikir yang je kepala kantor urusan agama alumni dayah. Yang Cina fikir tak? Mungkin dengan ijazah dayah Dino yang setara dengan man. Yang pi kata uruh mu'a dalah. Je ke kepala kantor KUA dayah ijazah setingkat dengan man. Madrasah aliyah. Tungkal sampu bro je ke. S1 panen lagut. Ijazah man panen lagut. S1 Dino hana lagut li. Orang lena S1 cok ijazah ke bahir rumah nampak kerja. Nyo ane abun pula. Yang je kepala kantor KUA Samalanga ane abun Muhammad Amin Buno yang geduk bak kantor KUA 8 tahun. Tengku Zul Fikri. Si bulan segala menikah antara calon lintu dan calon dua darah baru gepubeut. Gepubeut bab nikah. Apa yang wajib, apa yang sunat, lebihnya baru akad nikah. Nyo ku cita-cita almarhum abun jamun KUA binimat di alumni dayah. Salah satu perubahan yang sedang dilaksanakan di Kecamatan Samalanga Dino, pubut calon darah baru dan calon lintu. Nya menyokan urang beut. Menyo alumni dayah inang pisama agam pisamanya hanali hana payah ikut. Nya wajib hang ke nikah le menyogolom beut. Nyan ke nemita ino untuk KUA di kecamatan beralumni dah. Baik munyohana salah lebih 10 alumni mudi yang kali kuliah yang kaduk kepala kantor urusan agama. Mahan di kantor urusan agama di Yubuh Jakut Fitrah Ngempeng di Tengku Gampung ke Pegah Ber. Di kantor urusan agama tali leh jatuh Sabah di Kampung tali leh jatuh leh oh jak waji di kantor Yubabit di Muaisin di Tengku Pegah di Mina. Di kantor Pegah jak Rom Jamarah Benga hana urang mangadhat hana tu atelo nya hana Pegah tapi hana urang benga mangadhat kamu Tengku mangat hana tu atelo nak kata jak Jumaat Pasiplo bapa yang taduk je aju di Tengku dayah beleh leho kecuali Jamarah Kabah yang dia bunga nyolah tugas kita nyojino calon lintu yang manteng ragu-ragu menyo di KUA golomna pengajian jaklah babale. So Tengku yang je tamu Tengku di kampung tanya jak lapor lun nak mengkawin ne pubuat lun bab nikah ino. Karena yang kasering dah pegah ilmu fardhuin le tauhid tasawuf fikihnya kan lagi beridayah orang yang dipergunakan wajib terus menerus untuk buat maka tak buat kita taharah ile melanjut sampai kita merdeka lamin. Tetapi nyokan orang buat lagi hidayah apa yang kena buat wajib perlain gejak muruno cara buat kagena semayang perlain jak muruno cara semayang bereh semayang kana belanja gena mekat wajib jak buat ile tata cara mekat kana peng gena buh jakut wajib jak buat cara buh jakut kana peng gena jak umrah jak wajib jak buat baik manasik ba
manasik kena atra pemerintah pegat dah euro nyo hasi ikamu di selama langa kena kamu mat urang dayah mat pengajian manasik 8 bulan. Begitu wo jamaah yang kawo sambut jamaah wo buka beut 3 minggu 2 euro hameh ngan minggu hilung kenang minggu 2 ngan walinu. Jadi tepu buat 8 bulan terus menerus baca kitab ilun kitab sabilai, yang lain cara ceramah, yang lain cara praktek tawaf nah Ka'bah miniatur ini nah Bruno pakai pakaian ihram baik mubalik ini alih betul alih salahnya Jokowi ilung sabi salah pakai ijazah ihram kena ji robah-robah ya baik berudan kita ya punya cara ihram kan bahu ro unang bedah Jokowi bahu ro wi dah ai pula ida alehnya ongkan ya bente ya drop long pegahnya foto kon alung kalan wata ide foto jadi ini antagai ragu untuk nikah karena untuk berumah tangga wajib belajar tata cara berumah tangga aja buat le nyan buat hana mencih bab pesantren oh bengah ke rata-rata tengku na jak kopi kan dah tengku yang dia ke panutan kita nya pakat coffee morning ina tabah laju ba espresso kusan buguri ngan semangat sidik ngan temen nya hinan laju pertanyaan kalau sudah tulis lagi malamnya kalau tulis pertanyaan tanya nanti ngah minta tengkula elam lagi nyalam tanya selesai apa yang kemuskilan kitanya untuk masalah berumah tangga ka selesai beut hana mesti di pesantren lagi kauri molun yang surah lun hana payah hedan hei tengku lero bi buguri hinan ba kafe kopi terkah je betul tapi karena kamu hana palain satu umput tu roda putuan dah minta peng yang ke mana sedekah baik dua-dua bu nane di pesantren bu nane asal merumpuk ngentengku benar lapi nyokal lembaga kelung pendek ka susah anak majaro ngelung anak lapi anak kagetan yang ngelung nya lembaga tengku buno tak pergunakan kesempatan gayan untuk datemanya hanale abe wate di tengah jam selesai padu boro dah minta tengku selesai pengajian masalah berumah tangga demikian. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang memisahkan kita, maka belajarlah pada malam ini pengajian yang disuruh oleh Abu Budi. Juga kami sangat memohon maaf kepada para penanya melalui via SMS yang kita bacakan pertanyaannya. Maka untuk memberkahi acara kita pada malam yang berbahagia ini, kita mintakan kepada Abu untuk membacakan sedikit doa.
اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي الرزق، يا جميل الصنع، يا حي من لا يعدل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريق، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك، ونخاف ممن لا يخاف منك، ونخاف ممن يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام، واغرفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وخصوصا لحق شيخنا وشيخنا الكرام أبو مودي، وأنت عارف بحاجته يا الله يا رب العالمين، وإلى أولاده وإلى عياله وأهله وإلى طلابه وإلى جميع المسلمين والمسلمين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرد علينا وعلى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أولاد العالمين والصالحين، وصلى شيخنا الكرام وشيخنا الكرام أبوه والدعاء باسمه يا رب العالمين على كلمة الصالحة. الفاتحة. رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami informasikan
bahwa untuk pengajian tasdafi pada bulan yang akan datang jatuh pada tanggal 7 Maret. Untuk tasdafi yang akan datang jatuh pada tanggal 7 Maret. Dan juga kami memastikan kepada para jamaah yang ingin bersalaman dengan Abu, mohon tangan Abu jangan dibalik. Mohon perhatian, jarum Abu baik berbalik. Tuan-tuan sebagai pembawa acara, bagaimana dan segala kekurangan adalah Allah yang Assalamualaikum